Tahu bahasa Batak kan? Iya, bahasa kampung donai botoon tulang. Enggak bahasa Batak otik. Kalau aku kurang pandai bahasa Indonesia. Oh iya. Tapi kalau bertengkar pada itu. Jadi di Hamuna 2, di Harina Uli, Harina Denggan, menjelang sore hari. Iya. Mungkin udah sore hari. Udah sore tulang, sudah pasti. Pengalaman dia peparan depu borbor mersada, mulu marilah serodugan. Alai kebitulah kuberang cerah, menandakan secerah hatiku. Berarti kalian serasi. Iya. Ate, di bagasa sadarion, ngamarlas di roham na 2, marbunga-bunga atau di muna. Udah perahata gua tua, udah nama asuk pikiranmu, ngagok memori alinisian las di rohamu masih gor-gor ate. Ngorak tibu si hidup kan itu. Jadi perjolo matu baruku, sirika. Inang nabasa na bunju. Di botohodo, oma, malang keluarga ta besar luis na dong ditaruh tombangan. Bomos do inang dohonok putuho. Unang diripuho na tabo na muli berkeluarga. Tahu. Ya, Artian na inang tabba bebab pikiranmu, tabba doh di roha. Tego mos dohonok putuho. Malo maho mangaju helakon. Malo mamahang na borum do amang berum. Malo mangaju yak kabuna. Songoni na bar dongas sahuta terlumo bima tutuhannya tenang. Iya, pos marahap tulang pos. Boto magom. Unang marisuang baen di haroro namin arasa cinipu anak ka. Udah. Iya tulang, iya tulang. Tuam. Pos marahap tulang. Dohotak kay botom. Maleleng amat tua marada. Odo penoleleng amat tua marada sa minggu. Hinorhon ni inang parhaseang. Dohonok kuno tua tegas. Tuk di namora pehosogot. Hamuda 2 na puna batamol. Iya, video nama hamil. Perusahaanmu. Tapi di beki bapak tua sa tantom. Dak kaseyaho di namperum. Dang dom. Dak kaseyaho tu akabong. Dak kaseyaho tu keluarga doa sahuta. Nak kosodok ko na bapak tua manang na amangmu. Tikas doa usung ni ina. Nakon. Alay, perbotok-botok pihak udah 2 di Batamol. Alay hubigi, dinggat di siri kayak mengaju keluarga na si batuan. Ya, Ido betul. na mantak di babatua teh. Ya, betul lang. Dalam, kaya asong ni daw makatay na. Ya hubain, alasan na dangol. Bereng ilu ni inang minakin. Bereng ilu ni doho di halulu janami ate. Pos dorohakku. So kata ni pendeta negara janakin yang di pasar ini di batado hamu. Hacit dangol tabo pertahatun. Ya. Unang dola tabo sugoton. Abang nimmu. Iya. Kapay nang mangomo helakon. Bis pigi kau nimmu. Dang boy sungin nang berkeluarga teh. Jangan tulang, jangan. Ikon na barsia juat do iba dinadangol doh dinariang. Dinasodak beholak ko belum tentu sodak ko. Sana do pesan dia matua tuh. Carilah kebahagiaan. Dalam lo arti dicari kebahagiaan ini. Mamo rahu belum tentu bahagia ho. Gabe beho belum tentu bahagia. Alanya hadirin bahagia. Sadaroha dohot keluarga besar ni. Berarti bahagia bersuka cita. Jadi postorak pinang teh. Ya, betul lang. Bah tonom. Saksoni do nang dihober Obo rukon humurang para kembalo barsa jojok kamna 2 teh. Tangala ni hebeng manang hamalo di ngulun na keluarga. Tangala ni tipo di pangkat. Namar si haholongan itu na tawi saling mengetusi. Contoh 1000 aja uang bisa kita bahagia. Tapi walaupun 1 juta uangmu, kalau enggak aku sama keluarga itu enggak bahagia itu bereya. Jadi di pesan tulang, didik dia bawa. Jangan kau malu belajar sama bapak mama. Minta pelajaran. Harus begitu sama udah. Namboru harus akur kita. Itu keluarga. Iya. Tadi pesan bapak tua itulah ya. Bahagialah kalian. Simpel may bet tulang simpel. Cepat bahagia. Jadi
Hinarhon nila sendiri wakta. Iya, gabe tulang. Maritehitan ng mandalo pasu-pasu parsari pa kamu di bagas sasadarion. Roro hami tulang muna ula-ula mula seluruh na siya sinipuan do na adong di Iya. batamon. Huwag kami dinison ulos. Tandana. Usuk ko jauh na dua. Asik ko nulusok kami buwan natin. Iya. Wah, sidang mandar. Garina hepeng niyan tulang. Butamur dia papancak ko nuloson. Daw kan. Ulos artinya unang lupa oloy suami istri. Oke tulang. 1. 2. Unang lupa oloy si matua. Hamuna 2. Unang lupa oloy si solhot. Iya. Manak todong. Terakhir. Unang Sadanay. lupa oloy si paingot. Iya. Ido inti niyo. Ang warga no sa dia mo. Iya tulang. Nung namalo no putte na julo mambeno. Dan na ino ron ni ma. Nariari sila sa iro habit so lopido. Lopido tangan namin. Hula-hula muna martamiak to mata na martu di bata. Dilena rin natin perbigkas may. Tokin na ba sa aton namin mo. Herbang mata dengan di bata mo masaw-saw dulu te. Gadi opi oras Gabe tulang, gabe tulang. Oras na midak katulang muna. So ni mo do liha muna.